Wewe undiri dere numara undusha ururimi nta rurimi nakurushije iyo namenya ko ari no guhaga kubera kutanyishwe na undakarisha n'umwanya je ngendeye ibintu bijana byanja none hanga ntabyo mfite byarashize waba uzamazwe n'ikizo faranga zose nose sinagoye ko amabezo atazashira none se ndahangakiye n'amabezo yawe mwaramutse wa mwaramutse tuvugane gato nari ngukeneye ko ndimutangiye kuravugana gato nari ngukeneye n'umunota nkeneye umwarimu wacu w'igifaransa iyo agutanze iminota 5 tuzawundi n'umunota umunota cyane umunota musabwa niba bigatwara umwanya munini ahubwo tamenshi shakosha banaremere harimo computer ibiki byose ngaho mbwira meze gute tumeze neza nazasoma biblia no muri telefone ngategera naka karirimbo kama bari nziza pe yego ni muyombo komeye indirimbo tuzuzimanya cyangwa indirimbo nziza zikezonga nabenyiza kenshi sense ingera kabanze ndakize indirimbo kugura indirimbo noneho kwazusigije nazasoma biblia hano ariko nari ngukeneye mbabarire kandi singukerereza nta kibazo ngabambwira so monito mwese gusa cyo nari nkeneye nari nkeneye n'ishuri y'amafaranga iza faranga namenye ko bakundisha faranga $200 ukaba ufite ibihumbi 100 bimaze amezi atatu kandi wayansabye wambwiye ngo ni icyumweru kimwe ukayanyisha kandi utwo mfite andi mafaranga mfite n'ideni ku ishuri kandi narandi ngomba yakoramo kandi nari nkeneye na computer kandi none nakane muze haraza kuri rezo sino muhamagara mugure ngo ampe faranga none ga faranga nyishure biko kwiza ko ndakumva ariko ifaranga zarashize urazi ko amabezo atazashira muri iki nahise nzikoresha nicyo gituma uku iyo nza kuba ndo kukwishura vuba mba nahise nzigwa burya zigishika nahise zikoresha ndavuga ati wenzo kwishura nyuma reka mbanze nkoreshe amabezo yose mbaze nyakemure n'abandi nafite utudeni ba rubanda n'abandi wenzo kwishura nyuma manake njewe ntukene kunyishura wankeneye kukwishura abo bandi bagiye kwishura kube ayo mabezo yandishingiye amabezo yabo abandi ganti bonyica ariko we abandi bonyica ariko ndi bonyica none wanti warubizi ko nkeneye faranga ifaranga nanje ndazikeneye n'abandi bo nta utazukenera ifaranga habe nubwo buri milliardaire hari utazukenera ifaranga jewe ibintu be nabwo ibyo ndabyanga ejo bundi waragiye ugifaranga zanyira baraza 45 tuwabyishura buce ugifaranga zase mahoro 60 tuwabyishuye none naje perana 100 byose nimo kukubwira ati umva iko rukame ika ivyo bintu none se waje kwishuriza se mahoro waje kwishuriza nyabaraza ese bagutumye ahubwo ko ndumva basanga bagutekera amagambo uzuja ku misozi uje gutegera amagambo y'abantu use kuyanshurira no kuyambwira oya sinaje kubishuriza kindi yishuriza nkeneye faranga zanje vuga ahubwo uvuga ngo ko ndishuza zanje ariko abandi ntibikureba bikorera ifaranga zanje ega bari ahanze uri mu kwiyaribishiriza izina ryawe ahanze abashaka izina ryanje ubundi bazi ngo Rukanyaraza utazabishura amadeni izina ryanje ni Rukanyaraza Zarote ntirizohinduka kuza gushura amadeni umugabo naryitumye hose umugabo gito utazabishura amadeni kandi umugabo azagirwa n'umwe abashi bazavuga ngo muri majura no wundi kurumva ndabizi umugabo agirwa n'umwe kwanzanira imigani yigishinga ngo imvindure ndabizi agirwa n'umwe ko ndica izina se izina wagize ngo nkakuru umwana azaza kandika hasi Rukanyaraza Zarote barangiza bakarisi wewe undiri dere numara undusha ururimi nta rurimi nakurushije iyo namenya ko ari no guhaga kubera kutanyishwe na undakarisha n'umwanya nakubwiye ko umwarimu wacu w'igifaransa iyo agutanze mu masomo azayama gusubiza $200 urazitwaranye zose ubuzemo na Samir nose sinagoye ko bezo zidashira navuze ati je ndahangaye na bezo zawe je ngendeye ibintu bijana byanja none hanga ntabyo mfite byarashize waba uzamazwe n'ikizo faranga zose nose sinagoye ko amabezo atazashira none se ndahangaye na bezo yawe wewe umva nkubwire rero nta muntu uza nta nyamwigendaho wabaye umuntu azagirwa n'umuntu agenda ku isi umva nkubwire rero jewe aho kubana nawe zasanga aba Filipo muri foye none hanga hapana nza ndabasanga no tandukane nawe sinokorogana nawe ibihumbi 100 cyangwa ejo ngo wazumve ngo twarakoroganye kubera ibihumbi 100 kandi uzozumvugisha wiyumva amahoro
tuzaduhura umvugisha uzafaranga ugenda uzige uzovyibuke uvuge ko ari impamvu warukeneye zo kugira ngo dutandukane itakindi mwijoro ntitwararanye twasange kwe kutabibwiye kuntakariza umwanya iyo nza kubimenya ko ari nuko nguko jewe mba nahise nigendera nkakwiho canga ciranzira inzu yacu ndigira imiryango ngiyo bimenya bari fide cyorya ibidolari amajana 200 kuraza kuncurira ngo nari ngo ifaranga ngo zasema ngo nanyabaraza birase birakureba aho uravuga ati nje nyishuri zanje mugezi birandeba birandeba nyine bari mukumbira buriya mutipe mubana ngo mutaza yifu mi awezi ukaniza raho juu ya 100,000 ni kwambi oya izo mvuga zababandije narasanze abantu bose genda umenye ko umuntu azagirwa n'undi kandi uzohura n'abatari jewe aho uvuge yuko waterese umukobwa arakwanga urahari bishana izina ryawe ukaza kundura umujinya ryawe umva nkubwira izina ryawe kuraricafuza umugabo uzujya Amadeni ntishu uzamaye wagutereta neza murangiza muje gucura umuntu uzigideni ntishura bari gite nose uwo mukobwa waterese Jeza Roti navuganye nawe ndamuzi arumukobwa ibyo uhara chatinga wishirishamo turirimba uko n'umukobwa mwavuganye mwari mukundana nimba yakukati cyane nimba waterese nabi unanga gushaka amagambo meza akora ku mutima w'umukobwa ngo gukunde no akuraza kubincure ndabaza abahungu benshi iyo baterese abakobwa akakwanguza usanga uha utura umujinya ko mu Rwanda yegera kubwira gabanya amajambo wavuze menshi kurumva jewe guhera ubunyine turatandukana ngiye muri fo ya ba Filipo kubana ba Filipo sinobana n'umuntu w'iryabyo ujya Amadeni yishuri kurumva ikintu canje cyose kiri mu nonge kugitwara uvuge yuko washatse impamvu ngo dutandukane ntakindi dutandukana maro tari kapuje kwishuri je urasanga nasoni urabizi nirirwa mvuga matera nije wayiguze aya marido muri salo twarateranyije twaramwe nayo twaraya turagabura guhera ku kibiri ni impamvu wanshatseho gusa shi yumutinde gusa iyo nabimenya je sinanga kubana nacu kintakarije n'umwanya mwari mukunda mubwira kandi ngiye ushakanga kandi agire n'amaguru n'umwanya ungana gutya ahangaha nsubire kandi garuke nduri gusa nifite neza iyo nabimenya je sinanga kubana nacu